Кускана кылады, көзөмөл кылады. Көрсөтпөйсүңөр, мына сөз мен келгенде келесиңер болушу. Колунан келген адам алып иштеш керек, колунан келген адам. Келбейби, өзү строитель эмеспи, киришпеш керек мындай иштерге. Уят деген үч эле там бар да, анын мааниси өтө чоң. Уят болуп калбады экен, мына экөөнү салыштырганда силер уят болуп атасыздар да. Көмір қымбат болуп, электричество арзан болуп калышы мүмкүн. Ушунда сразу расчетун алып кетсеңер жакшы. Расчет карталын комитеттин бардыгына, ысык сугуна карталда силер жооп беришиңер керек. Жакшысына дагы, жаманына дагы. Август айы болса макул, жакшы тегеле деп коюп кетет. Кыш келди да. Силерден 6 ай мурун баштаган садиктер уже бүтүп атат да. Макулбу? Рахмат силерге. Башка садиктерге салыштырып көрбөйсүңөр? Куя албайсыңар, өзүңөрдүн элиңер бой. Тапшырбайлыбы? Кышта бүтүрөсүңөр, сапасыз бүтүрөсүңөр. Рагла. Акча которуп берди. Алып эле бирөөгө берип коюп ушундай кылышат экен, ортодон эме кылыш. Эт эмес мына кыш келип калды. Билинип турат, иш кошкондун жасалып атканы. Мамиле кылып атканы. Бешомунун ичинде үстү жабылып. Негизи айтам, үстүн жабылгандан деле аналар шугап бүтүрүп, уже брусчаткаларын, асфальттарын басып атышат. Силерден 6 ай кийинки баштаган бала бакчы. Басасыз мен жаныма кошолуп. Актилекке барабызбы? Барып көрүп келе ошол жерде. Отуруп машинага. Барсың. Кускана кылады, көзөмөл кылады. Көрсөтпөйсүңөр, мына сөз мен келгенде келесиңер болушу. Өзүңөр да келип казырап, бары апарып бул жигитти. Көрсөтпөйсүңөр, бири-бирине салыштырбайсыңар мына. Турандагы, Туран качан башталды? Алдагы 6 ай башталды? Ал кийинчерээк башталды. Ал деле bundan үстүн жабайын деп калды ал? Алда ушул этапка келди. Ушул этапка келди. Силерден кийинки баштаган. Да карагыла да, уялгыла да элден. Мени сыйлабай эле койгула, элди ушу өзүңөрдүн ушул айылдансыңбы? Ушул айылдансыңарбы? Алдагы акпарат таштабыз да ушул айылда. Ушу элдерден уялбайсыңарбы? Өзүңөр элиңердики курабыз, жакшы бүтүрүп беребиз, эрте бүтүрөбүз дегенсиң. Кышта кандай шубак болот эми? Проект керекпи? Ал иштейм дегенде адам жакшына сапаттуу иштеш керек. Мына экинчи объект ушул болуп атат, дагы кайталап коеюн. Колунан келген адам алып иштеш керек, колунан келген адам. Келбейби, өзү строитель эмеспи, киришпеш керек мындай иштерге. Колунан келген ишин кылыш керек. Кылган иштери кандай болуп жатат, кашасы чыгып. Канча миллион акча кеткен ошол жерге да жергиликтүү бюджет эсебинен. Көрсөткүлөрүн дагы апарып туруп жасаган иштер. Ай, бригаданы көбөйткүлөрүн айтып, тездеткүлөр. Бас отурабыз машинага барып көргөн. Асфальттарыбызды да бүттүк. Кече 3 күн болду. Узунпа калбай асфальттарыбыз. Озелененияларды азыр эми баштап кетебиз. Ноябрдын аягына бир ай. Мебелдери жасалып атат. 80% бушкалды. Отоплениянын уже бүтүп, неме кылып койдук. Испытания кылып койдук. Аны уже эртеге мына эшиктерди жаап турган болсо, ичин уже жылытабыз. Жылытып, ичинде балдар уже отделка отопление менен иштейбиз. Азыр отделкабыз уже 80% бүттүр да. Сырттары бүттү, фасад. Көрдүңбү? Сен кайсы айда баштагансың? Куттун аягы дадылар, мына майда баштаган. Майдын аягы. Бул иштин кайдысысы бар. Давай спасибо. Мындай эле
Милиция ажатканасы. Кафелердин баскычы жакшы. Кафелерде алдын чыгышпага жыл келсинде басылган. Çoğunlarımız kullanan. Biz bana ikinci başta bu ketip oturup işler başlamak bu ketip başlamak bu oldu. Yaxşı şu kulak olmak. Endi izlebey, naproq uyalış kerak da. Ama bir narsa dese kapa olmasın. Ondan sizler sınırda aytkan tuğra sözden jeyinlik çıkarıp yürüyümünün arkasında şurada cılış bulur. Uyat деген мүчөлөттөн бар да, анын маанеси өтө чоң. Uyat болуп калбады деген. Мына экөөнү салыштырганда силер uyat болуп атасыңар да. Бирок, мына бир нерсе десе асылды, мындай дейт. Адам бир жолу кечирет, стадион боюнча кечиргенин аны макул элди. Анан азырында сайт боюнча карачы. Не дейсиң? Элдин акчасын берип атышат. Карап, кандай сон бүтүп атат. Тез. Сапа басқан кафелерін қарағанда соны басқан. Қаққан қолдарын қарағанда. İşte şunday қылыш керек. Ешіктер қайықтыққа? Ешіктер бұл Украина. Жақсы жеңдіп қойды. Сонда ешіктер сапатты ма? Сапатты сертификаттары менен алатабыз. Ешік дегенде салмақ тұрақ болыпты, мақұлы. Қарағана сілерді ушындайға жүргеннен жаш балдар қатты жауап, башқа болады дегенде. Düşündüm de, ошого өзүнө проектinde қанша сомдон қалған ешік? Проектinde 3800 бұйрықтар алсын, 3800 шент алсын. Ешіктен қарабайсың, ешік қымбат қалайсыңыз. Проектinde өтірші ешікті қаншадан қарабайсың. Bunu ona da koymadım. Bu düşünce. Yaşlısı var. Ama ne gel şunu şu böyle tencerede koyup durup elektrikli kırsa olur mu? Bir mezgil bulup da elektrikli bugün olup battı. Kömür kımbat olur, elektrikli arzan bulup başımı. Şunda sırası raşotunu alıp etsene de. Любой момент ötkürüp koşmalı olur elektrikli. Elektrikli'ye ben ama işte ülerde jasalıp da şunda keçkede canına tenderde koyup edildi. Ben şuna edildim. Elektrikli canı parayla. Şimdi altında da bir hastanede kömür tutup cağı ördü. Arzan bulup başlamak olsun. Bilmezimdir de. Elektrikli canlı. Tutup koyulan bunlar. Eң бардығы мамлекеттен шыққан тоқтам бұйрықтардың бардығын мэриядан шыққан тоқтамдықты атқарылышына сіздерге келіп сіздер атқарасыңдар да. Біздің чоң ішенген күш сілерсіңдер да. Айтып атам, бұлдыр айлығыңарды 3000-ге көтеріп бердік. 5 алсаңар аз 8 алып қалды. Биыл дағы көтеріп берейін. Бірақ іштегілегімдер. Çoğun aylık emesi, oşak içinde aylık. Hatta bir 2 gün, 3 gün katır işten koysalar, el rahmat aytadı da. Bir daha şarda bunday yer görülek bunlar. Turanda ayavay musur basıp edilsin de. İşteğinizler evler. Çok almaştırayın dese kapa olasın arana. İşte turganda toltur ağzı tura. Ben biringe de asıl bayım. İşte jasa kılağım. Eldi işte düet kılığım. Tazalık bilen tiltavuş kılağımına aldım. Tartı demedi. Sürekli tartıp tazalıktın jetekçileri buna alınacak. Silahı daha jönötülür. Bir musut maşina yol çekesine, jap-jakşına жерде төгүп жатат. Шенбесеңер аз менен чыгып туруп ошо бар кылабыз.
Ben azыр айттым Нурсултанга. Мен эртең ушун дагы кыдырам. Суббота, воскресенье, шембилик өткөрүш керек. Тура түшүнүңүздөр. Тура түшүнүңүздөр. Мен айтпасам ким айтат болсо. Эл бардыгыбыз эле жакшы, кандайсыңар, жакшысыңар деп коюп кете берсем анан бизге кирип уктасаңар анан болбойт да анан эл бизге ишенип отурса. Туурабы? Бири-бирибизди мактап жүрө берсе каякта иш чыгат? Тура түшүнүңүз. Кичине камчы колдо болуш керек. Элге дагы айтып, тазала мына жерде. Үйүңөн чык, шыпыр деп уят карыш керек. Ошо машинаны туура мен түшүнөм азыр. Бардык убагында эски машиналар эле бардыгын жаңылап бердик. Туурабы? Азыр жакшынап ошол чачылбай турган машиналарды алып бердик. Мен дагы айтайын тазалыкка ошо чачылып кетип атат. Ачап-часып токтотуп жолдон өткөзбөгүлө эгер ошо чачып кетип аткан болсо, өзүнө шыпырткыла тазалаткыла иштеш керек. Унчукпасаңар ал чачып коюп өтүп кете берет да. Ошон үчүн квартальный комитет. Ошо квартальный комитеттин бардыгына ысык сууна кварталда силер жооп беришиңер керек да. Жакшысына дагы, жаманына дагы. Тура түшүнүңүздөр. Гарантиядан кейін шығып тұрса анан өз жооп бересиз да. Тагырап жүрүп лекен жыттык бар бу жерде. Картинаның ақшасын алып алғанын бергенбіз. Işte bu şey. Болду, калган бүткөндө аласыз.